Alo fatu le nei vaenga le fiafi le suafa man malo Yesu Keriso. Lungo pea whailangi pea o na tātou tāpa e fo le nei vaenga le aso. Ma Lord for lau ma lo fo ngā lua nei aso I so se vaenga le nei atu nuu ma o mai ei tātou po kalame. Pea o na tu ina atu ya son fotaitasi o le mana o le tātou watua. I lunga ya ma ua nei le po kalame o le mana o le atua whaafeiro I atuai. I maota malawa I le tāpua inga o su tātou atunu I tua asin sina me se fo I le au na le atua I so o se tāwha lo o ta tālo manono manua wa manuia fi au mga alwenga. Ma lo lava le ngā lulue wha ma lo fo le tāpua I wha manuia tele le atua. Mai se pa anga o le tātou TV lunga le Facebook live pa pia fo le YouTube channel. Ma lo so I fua ma lo fulau. E va whewai atu ia te oe le neia fiafi. E le suafa man malo Yesu Keriso. Tō whatalofa sua sungan whaatonu, sungan whaifi au. O le tātou po kalame le TV, le Global Kingdom TV. Sunga ia Mike Preta, va pe Faletua. Ia va pe Faletua fo ialo. Masele launan sua toina ia le antinu. Ia malo lava. Ta alwa fo ia ona le atua nei mawai atu nei le sunga ia whatu. Pe fo sunga ia whatanga. E masele sua ona mai intia ia ya tēnei pō, ma lo ngā lua ma lo fōle, to toa nei aso I le atua ma lo na whina ngalo. Ia ole, ia I le tātou pō kalame pe o na tui nātu e son fotaitasi, o le vaenga tolusu whalea o le tātou pō kalame whaasolo pe o na iai, ia ole mana po o le whaalauhi loaina po le tala noaina, le matau tia tele le atua ma lo na au taitai mai le nāwa I tau se I o mai nei taimi. Ia whaafeloa atu I maa ua le suafa man malo Yesu Keriso ia, manuia le nei aso, tātou maa futa whaatasi I le whaasoa atu o le upo o le atua. Tātou, ia I fo I le vaenga o le hafiafi, le haoli, le toiso ino tātou pon kalame, ma o fōwhoro whaatuai le paia man mamalo tātou o tunu, ia mai se fo I le ainga o le tua, le tino o Keriso, I so se tafa o le lalo lang o e maua mai e nei whaasala launga malo so I fo maua malo fo le langi mama ia tem tonunga o lo anga le te pea le tua I tiu te mawhaiva o whia au foi mga alwenga o whianga ia e me se foi whanau I a onga tātou ia I le whaai uinga o le nei foi masina o tātou wanga atu le nei vai aso I le aso whapitoa o le maliu malitoitu manu malo o le tātou oli o Yesu Keriso o le na ia whaia le tongi ola o se olona winga o se vai aso tāua le nei vai aso le au Kerisiano e ui e leo toi maliu Yesu ai whamana tupea I o tātou loto le wha o la tanga o tātou ai nei mania ono o le maliu o le alo o le tua amene Ia se tātou mata le tātou atua tātou tālo le atua le na whaia mea uma Mātou iei le nei vaenga le auli, fola ma mo le mau, tala le matautia ma le mana ma le mamalu o lau fio. O mole ai o luma le nei auli, whaangaina lo ma whatau wa. Tō mai a lau whaamanianga, whaau o ma ua, whaangangana, whaatatala I le oa le ngangana mai ati oi, e mole mawina lau fina ngana. Mātou talo I manuia, I a whaiva ma, luenga o whianga e ma malo se mātua tunu. O ero maule hawa noi whanonglongo, tā la se langona se manatu, e whapenana soaswani ma taitolua ai, po kalame o le nei aso. Ia mai lau fio mātou, ngā halu rue le nei afiafi, ai a vi ia lau fio ono Yesu. Amen. Pois ka lo tato ia ilen, nei a uli ia po le nei afiafi. Sino mata pasuma leono, fuse o tosu matasi. Vai aso len tatu tala noa ai, ile matautio le atua sa whai loia I o sua taimi foi na ua taofi ele la. Tau ai whapena na whai ele tau e o fofongia tele. E ma o wha me whai ele, e matautia tele me whai ele atua, ile ilana tangata. E whai loa ai ma tatou tilo ai. O nei mea uma po o fuafuanga uma nei o le tatou atua e whai loa ai. O lona le fina ngalo I ailoa le tangata whaatua. Nga te le tuina I tātou ni mea tātou te whaia inai. Ona olo o iaino na mana I tātou. Olo ia o maia foi le sosoan tele lea. E whape nā o na mwhaia I tātou. Ona tātou whaati noa.
e mawhaia mea uma pe o tala la apostolo Paulo la tau, e mawhaia mea uma ile whaamalusi mai o le atua ia te tātou. O lona mana la lema lona whaamoemoenga fo ilea. Ai o nei mea uma o te pen lunga ia te oi lou tali tonunga. Wa e aranga fuale, e alana tupu mo le maso, le tupu mai o mema, le tupu mea ia te vavai. Ono o le maa salo o tātou roto. O mea uma o tustusia na upu, e ua ina whaatino mwhaatanu mea uma nei ia Israelu, ma mea o fe au matulanga na ave tonu Israelu, ma le taimi o Israelu. Ai o loo whaape na apalai o tātou o langa whaatua i le taimi nei. Lea fua tātou iai, antu eli a vaser ki Apollo, o lea la tonu ma le whaamoemoe leo te fua atu a tau tala Yesu, fua e atu a tau le pule mana lea lava o mai so. O le suwafa le mawhai e tātou na whaatonu nganga leanga, i lou tali tonunga o le upu ua tō mai lana 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚑 e ui na ave le au so a o tātou o lana upu le, o le tala noe a tātou, e a o mai tātou, ina ia loa le tangata whaatua o lo o i ngai o i pealo na mana whaatau nuu, ma whaamautu, ma whaamau nia mea uma, i mea le tātou titi, e ale lana upu le tātou te whaitau, tusela le 𝚘𝚙𝚢𝚢𝚑𝚡, o le wo o mai ele tātou whaasoa i le nea ori, pēna whaatu Iosua tātou tala no le lava yaso, i le mana ma le matautia mea na tutupu, i le wala au Iosua tūle la. Na e awhapere wala au Iosua le tūle la, aisa, ngā ana inga le atua o ai le wala o le tangata, lango inga tau mai so o se mea te wala awa tua inga i oi mai le alofo le atua, whaatau nu, te loa ea le anga le atua mana e whailoia te oelona mana. A longa whaalawe, e reise teimi e te iloa, e ona e whaitaulo na upu masa ili atu ia te ia, whailo mai e tau, e ta tala mai tau loa au marosi le ali. I le asola nei, pore nei auri, o loo tātou tala noa, i le mataupure sumare, mataupure sumare le tala noa e wi inga ia Samsoni, e se winga, e se fo i le whaanganga le atua o Samsoni ia. Le wala tātou tala noa ai, i le fo i tu ai ngai o inga o le atua i lona mana na whailo ia Samsoni. Ina ia whailoa fo iei, tātou matamata e, o le whaatula ngana o tangata. I le au mainga lea ma le wha mautuina e le atua, o lona lava fina ngalo, ina ia wha mausalia te tātou le whaatuatua, e kako ke mawhaia ian whaimele. O no samasongi i kusa o laua, o le tala noa le tino. O mea nga mako i kango ionga lima ma mea na ai atuai ma ia nga ioi atuai. O le te tonu ia te ia. O le malo si angara lea, langa whametala tuspa ia tusa e whastatu te leo tau matangata, o le sile whai pule manga leanga. E lewa ai o tātou mata, a o le mana o le upu o le atua, o le tutoni a tātou, o lea kau ke ngai ioi, a o lea o hao mai la, ma le wha sosoani mai la whionga le atua, e mau esu tā manatu a. Amen. O le vasolen te nei, peo nei mau e lau o matalanga le whiawhile nei. Last week we were talking about how powerful is God. He was using Joshua at those time after Moses' time. Ili kaiminga umai Mose. I carry on ai e Joshua le mana lea. Amen. Le whalala tatal noe lea o ulinge ile reflecting o le mana o le tua i tangata neo Samson. But the same mana, e carry on e o maya i a kako. Lono winga, we were talking how powerful God's power and the mana le avaku i ate o e tangata sa tonu ma o le tangata whaatuatua a whaina whai e le tua i a Mose mai o suam Samasoni e o mai la i a tātou e sili aku la pero tala Yesu e sili atu mea kou ke whai e lo mea na i e whai e le whapea wakako a take over inga le place o le tua mai Yesu lo na alo a o mea e maa fua mai o le mana. That's how important le mana o le atua i so o se tangata whaatuatua. Le ala tātou tala noa i le aulina nei. I le reflecting o le mana le o le atua sa whai i a Iosua. Mana tua na whai e le atua i a Iosua ina ua tau tala Iosua i le upu. Na whai atua i le lata aufi. Tu le la ma le masinga awange iai. I say, he was talking of the mana le ia te tonu ia te ia. Exactly the same
so se kangaka talitonu e ke whakongo ele mai le tangata e alu ese le mana o Yesu langa o le mana le ngā pero tala a Paulo le tu se a Roma mo na fai po ono a wau te le mai le tala le a keriso a wau le mana fo ilea amen o le mana fo ilea amen pe o le winga tatou te mawhai ai mea uma fa mai le o le whamatalanga pe ana whai a mose tala i le atua pe ana o whai i la o no mose fa pe nga fulanga o whai a o Yosua ai o mai a Samasoni e makau kia le mana o le atua a ile ngai o inga nga whao ngai le atua ta malo Samasoni le anga o Yosua na tau tala le upu a o Samasoni na whaatino le ngai o inga le e fia filani nei tatou wola ba e kilo matuli mata ngau pea le mana leo le atua le anga e te tau na ola iso se tangata kerisiano we are in a time in the end times it's so hard wa kele mea ya ngai mai e te tupu mai e o ai le upo le atua wa kele kangaka wala te uli liu e se ina le afionga le atua but it's still there le upo le atua le I le malusi anga le I e maua e o tangata fatu atua ma o tangata teritonu ka ko ki ave ese me ye fala bila amen e nga yoi me uma le upo le atua amen ona na upo foi fe me le foi fair me fina lo ole nei vai ngale fia lo tato ye nta pure smule ono lo fa matala mai ai le matapu mo e fe mo se fa mo fe ta fa matala mai ai le winga ma le afainga ma le tangata ese le matautia o le whaalinga o le atua i le tangata. Samasoni. Ile mata upula lea, o ile tatu te mata i le matua whaina o le tangata i lona le mwhaina ia wha mautu ina pe kari ina le mamalu na o le atua na avi ai. O le whata mala, le whatala le, malona le ava i le olanga i luma o le atua mafufuanga matua eme mtaupo tolo lo tala noa ai na faali ele atua ile angelui ile lota male o Samsoni male tina Samsoni na faile kala la angelu ile fafine ola fana we la to alu le finge fam tala ya mano fam tala mano ile atua le atua mfaina to faali matanga tale pe fa maonia salo le angelu to failo ya mano le tala le o lo fa manatu mai ai o meia na faile atua e fetala ele atua ya mano o le afa na le tama me momoa ele o se oti lo na lau a o kawe le e fafine au mai awane e inu se waina awane e ina se vine awane e inu se vine e o se tino se tangata oti se tino mate awane i pa e tangata le e fa ingoa la tangata le po fa penana fa ba a mai ele atua se fa tulanga e se tangata o se na seri mo le atua o le na seri po le tangata o mai ala inga le whamtalanga sa mtaupu mo mua se i whaangata mtaupu nga e se furu o lo whamatala mai o mana mtaupu sumo le ono i le onga me na whaie e le kamale i le matautia fo i le alialinga o le atua i lona mana i lunga ya Samasoni i an matua i whapenana o le mana onga le atua sa i le kama inga ia onga maua se taimi e whase ia Filiskia ia matua wha a moa ai ia le ula vale o le fili le taimi le sawa inga waka mi konga lea e whanau ma Samasoni o makua i whaia o makua i kua i la lafia i sawa e luwhainga Filiskia o le wala au mai a la lafi o le wala au mai so sola o le wala au mai e sual mea ngi ai ai koe o alo le taimi o whapenana tupu le tama mawale manosi wa iai fo i male whaunga male mamalu male au malosi la leo le atua tatu talanoai lea la kewi mai ele matautia e mea nei e whaia o le tangata mua pe ake le rope e whaitau ai matau sau whaitau ke ngese kau wharinga pe kau pe iskakanga i whasia ni au tausto o telefa pe se tino se hivi o se manu pa wale tangata pa wale kakanga whaunga le hivi o le manu mai e whasi ai mai ia wha mo ai mai ia wha umatia ai le kele o le malosi le o ina i lo ai e winga e se ale nga yo inga le atua ina wa whai o le tautala no le aso le nei
o le whaatamala, o le mana o le atua, kusole o ina mataupu lea. E tau mai ei, wa no fuasa masoni ma whaalea ngā lona atua ma le mana o le ia te ia whaatasi mai i lumo ki Apollo ale maku ai. Onga le langona ma le vainga, ngai mataupu lea la tatu ia e le whaipure sumo le ono, mataupu sfulu, taupu sumo le ono, whaipure se fulu, whaitau ma le whaipure se fulu se i. Ia, se whaitau ma le whaipure se. Ua whai mai tā lila ia Samasoni, whaauta. Ua e pelongia, ua e whai mai fo i me pelo. O le nei se e tau mai lawa ia tea. O le a e fusi ei oi. Ona whai atu leo ia te ia. A whai e matua fusi ia o i me fo. E le i whai e se ngānu. O le whai bai ei lea. E a vea fo ia o e pe se tasi tangata. Na ave le tā lila o mai a fo. Ona fusi ai o ia. Ona whai mai leo o ia te ia. Samasoni, o mai Filistia ia te oi. Sa no foi le afiafe o e lama. Na ia motusi e leo o maia. A iona lima e peio se manoa. Ona whai mai leo tā lila ia Samasoni. O mai le nei aso wa e pelongia. Mai e whai mai me pelo ia tea. Ina tau mai ia tea. Pe se ase me fusi ai oi. Ona whai atu leo ia te ia. A whai e te la ngā fuafuati e fitu o lo ula ulu. A tasi ma le ala o le ie. O e wha mauina le wha mau. Ona whai mai leo ia te ia Samasoni. O mai ia te oe Filistia. Ona ala leo ia na moi. Wana lia ina le wha mau o le mea wala langa ina. A toa ma le ala o le ie. Ona whai mai leo ia te ia. Pe wha pe whiona e whai mai. Ua e alofa mai ia te au. Ai le ia te au lo loto. Ua e pelongia. O le atu tolu le nei te le itau mai ia te au. Po le alo ma losi tele. O ina whati ngā ia te ia ilona whai mai ia se uma. Wana whata wana wina o ia. Ona whawai vai e leo lona oti. Lona loto. A oti. Ona tau atu aile ia te ia lona loto uma. O whai atu ia te ia. Ele iyo o se tafi ilo ulu, awa o le nā seria le atua. Talu ina whanau mai. A whai e tafi ilo ula ulu, ona mawai ai leo lo umalosi, o te vai, e a vea fōia o e pei o se tasi tangata. O le whaalongolongo le nei uli le whaitawina le whionga le atua, o loo laua lunga i runga i le tala le nei. Ia le whaatamala tele ma le whaatala leo le tangata ua tuu iai le mea rofa. Wa ave le atua lona taimi le whaalinga o lona whinangalo. Ai mai se o le tangata le vai ese o le tangata ua whapena ona wa vai o se whaapolo na le atua i lona whinangalo. O se vaenga tā ua le tamale nei e le kakau i le mataupu lea ki ke le whepo moe o le whepo e iwa la tala noa i ngā i le tūlanga o le se o le mea ua whai. Me moa o tala no ka lila na tongi tupe la tau nei. Me mo alfa fine talitane. Lua, o alfa fine mwhapenana na me o le ata o le lia o laulangi wa whao ngā mai ai. To tongi e le sile mea na tupu i le mea. E kele kupe ngā kokonge e kusa e pēa ma le lima afe. Lima afe mo na tupu le tupe na to tongi ai. Ia ka lila e whapena o na whatawa nau ya Samsoni. Wa ia te tiro le tala matato matamata e le ai ma se alofo al tangata le. E le ai se alofo le mese se o le mes se le se Samsoni. Ina ua alu e whapena o na whaalata i le mea le pa ia ma le mea le e tala whiangai na whaasai le atua ono ia. E sa ona ia whaalata sa na ngai ei sa na alu ai. Alu va fine nu ese to e alu va fine talitane to e alu fine mna mea. Gala na tupu ai le whawhita au le nei. O whapena au le tala anga le saunga le nei fo i tangata le whaangaina le atua. E o ai le ona mama ai o la tau loto sai ei na sa e lua le tangata le nei. Le malosi. E le eise si na whaatu sai ei. Pea na whai atu. Sa o yo sua le nai taimi mababa ai o le upu le na whaunga. E mai le mana o le atua e whai le atua taimi mai amose. A whetalai whaataunu whapenana whiwa e le atua. A le tangata lea. Tu sa wa ua ngai o iai le mana o le atua. I le whaangaina ma
ma tautia fo'i o mea na tutupu i le taimi lea, i le wha malamalamaina, ma le wha tūlangaina, e winga ese fo'i, se tatu, toi tiro tasa singa, se toi puifle titi ale amatanga, i le tangata ma le mea fo'i na o iei. Malona lea tūla i mai. Le fona tatu wama ai e le fiafene nei. Sole, ese fo'i le ngai o inga, i le tala le man mata apuna fai tau. Uma to i ngā wha ole ole. Uma tu ai ngā whai ai. Au i tatu te matamata e ama se fo'i se awa ongalo o mai e nei tala. Awa lava ne i ai se taime e whaalatalata i tatu e o mai le so we must e kakau o na wawai e se tātou ua umana whaatoina mo le finangalo le atua, umana tofaina mo le finangalo le atua. E le tatau e sisi, o na whaalata atu i mea lo o iailea, me whaamalaya ina, ma me whaatosina, e mawhai ei o na urufale mai le laulangi, ma urufale mai le ngasala, na te whaalea o ngā ina, le ngai o inga ma mana le atua i tangata ma le tātou siso mahani. A person's greatest accomplishment may well be helping others accomplish great things. Likewise, a person's greatest failure may be preventing others from achieving greatness. Delilah played a minor role in Samson's life, but her effect was devastating, for she influenced him to betray his special calling from God. Motivated by greed, Delilah used her persistence to wear down Samson. His infatuation with her made Samson a vulnerable target. For all his physical strength, he was no match for her, and he paid a great price for giving in to her. Delilah is never mentioned again in the Bible. Her unfaithfulness to Samson brought ruin to him and to her people. Ole whamatalanga ole pātare whingile o Delilah, Kalila. Ia lelo whamatala kua ole whawhine. Ia na ngai o inga uma ia ngā whai, e kasi le focus ngā whao ngā e te apolo whingi whaleanga le kolinga le tua le kamanoa. This is what the Bible said. He was so influenced ngā makua e a fia e vai whai pulen whai tau aku le por sufi tu e whai tau whamai ua ngaulo na loto a o le oti. O le loko Samasoni. Ua ngau le loto le te malo e a o le oti. O ngā o le ngau mai, ma le tau anau mai o whawhingi o Dalila. Samasoni, la e lo malo sianga la e. Amene. O lono winga, o le whamatala i, kusa o le whasifai upu alenga whamatala ku Whaperitania. Le effective o le ngā luenga ma le kolinga la tamalo Samasoni. Iska mai kai mia le ngā whainga i o inga Kalila. Pepelo aku Samasoni, whaatasi, whaalua, whaatolu. Al kala tu spaia e afe, tu se to lima ali i o Filistia. Ngā lato wo whai a Kalila, a kokongi aku ia o e kupe e ka iafe se lau. A to lima la tamaloloa. E lima afe, lima se lau. Koi kele arku pelo makua le ngama wai. Auska mai kai mia ele a kose i kurang whaatino le mana onga le. Ai ngā makua e ngā ngau ele loko. O le upu leo e maa lia i atia ulea. I ngā ua maku study fu ile. E o mai li tai au le fiafile ni. Wha mai ua ngaulo na loto a o ile oti. Se i wa ai la mai li ngai whawhinge. Malanga mea ngā whai. A ua maku le ka ngaka o le atu. Even now they happen. We must be careful. We kakauanga whai tete e kako langa o le mea na tupu i a Samasoni and Dalila o le sona fo i mo aso nei mo tātou uma le ilu finangalo le atua ma le wala au o le li. It's a great lesson. O le ale maka o kia o le alo le launga how powerful. Ave le leos ka mai leo o Kalila. Ave mai kala a Samasoni ua ngau alo uloto a o leoti. Se vai ali ngai Kalila. Amen. Ai e maka o kia le ngai o inga le atua. Nga whao ngai. Nga expose saile
le character ka malo Samaisoni. Yeah. Inga ia fa exposinga how powerful God is. E fa pe na fo ia tato uma. Le ka ngaka fa tu le ka ngaka le teleton. O le winga nga o le ka mai fasfai pule. O le ka fa matala inga. O le influence o fa finga o kalila. Lenga makua nga o le lokos ka mo Samaisoni. O le te leo le fa inga. O le fa tau fa pesumo le ono. Ile fa alo te lenga. Ile fa matala pe o le mele o ile tala noantina. Tu sole o le onga telele o mai. O le fa manatu mo le au fa inga venga. Ai masela o fa tua. O le whaonga ina e tātou e matua matautia le whaonga ina le atua le ngato le upu te tō le upu e mai le atua tautala i le whamatalanga o le onga mai a Samaisoni o le mea tātou te savavali ai o le mea tātou te oi ai ma le whaonga te tauina o le avanoa a mai le ri tātou te whaatinoa a waine o tātou whaatinoa iso tātou manatu o tātou e ona mea nei ai a whaia tangata malona mautina o le siri ase o ia e ona le vala au o ia e ona le mana o ia e ona le manosi o lo whaonga e tātou o le mea pēna tala noa o le whata mala tala o le tama polo la le talia ino fautuanga le nuu mauna mātua whaatasi ma le musunga le nganga o le ali ele ia ia se manatu Samaisoni wa ia le manatu fore Samaisoni wa ai lona malosi malona tupua e mawa ainga me wo fa pena a fai ko inga mai a fiku ko inga mai ese na pe pelo ya kalila sai ia ai ke ia inga mo fa penga ma ko pe ia ole manu wa tala tus pa e mai pe se manu e tasi tu e titi na i mai e fiku le ngaka makusi ai mumu lo winga e winga ese le fa nga ina le atua ai va aioe o le tātou whata malalanga o le ngai o inga ki Apollo na te ilo o le to ia te ese marusianga a o langa ngai o inga i aso whaiso o na taimi whaperana whaunga o le ape o le kalali o le afilo na sawa lai sau ina ia tau ma whai e wha to ese tātou mai mamalu o le atua ai wha atu mai pare tūlanga Samaisoni mo iai e wha ata mai a tātou se whe au ma se wha manatu lenga o se matuama tautia is a great power sa ya Samaisoni le mea na matua iwa ai e tangata la whaunga nga leinga na mumusu Filistia lenga o saule kama sau tonu i kasa le Filistia le taimina i Palestina sau ia whapenana pe o le sifi vele le whaalwai ua ngā le kilo kakari mwhai 16 ko le kia aisea lenga o longo tala wai loa e tangata e winga esa lea ko inga kaka e tino whaatasi, fōringa whaatasi, ai winga ese fōi le ngai o inga pēr kai me whao sofia ai le nganga o le atua, le tangata. Ai mai o le mea sirina le anga, me mua le ata le amai, o le ata fōle na tupu ya Yesu ma yuta. Petray e fōi e yuta ya Yesu i le tupe, le fōi koe whai e whawhinge lea. O le mea fōle na whai, inga ia whapenganga lama ai, o le tupea, a ki kero fore nei vai tau o tele o me wa fainga le mano le atua le fainga venga o pe i le silea o pentoa lo matala o le fa pena na anga me le fili como faia ia matua fa tupu ai le vevesia inga story mataulanga ina ai le malus anga ma le mana ma le mamalu le atua fa mamalu e tatou le ngata o le whaongaina o le tupe, o le whaongaina o le tangata e le o le whinangalo le atua, le ngol finge kakangi, o le fine fo i le whaatangai le atua, na tu e aru ei, o le loto tanga, e se lo le mea kaku ke o iai, ngā lona matua whakake kia lo kako ki Apollo, o le mea sirina le o le tala, i le whiawhina nei e whaamanatu, ua nofua Samaisoni ma whaatau leanga ina le mamalu o le atua lo i ate ia. Pese mea whai whaataalonga o vai ate ia, le mamalu le o le atua ua ilunga i ate ia. Wai le ume le kaimina whaasoso mai e le whini. A le aise mafofau al tangata la kakau, le wai ua ngangofu ka, kako ole whai posumo le one whaalau terenga, i le mtau puresu ono. Se tato tiro lava ia. Delilah kept asking Samson for the secret of his strength. Yeah. Until he finally grew tired of hearing her nagging and gave in.
This was the second time that Samson allowed himself to be worn down by constant nagging. What a pitiful excuse for disobedience. Don't allow anyone, no matter how attractive, persuasive, or persistent, to talk you into doing wrong. Amen. O lo kako whaakanga o kako kanga kai whaapenana tu watu I ka ngaka whaapema o le kakala le whetitoa. Le awanole ki apo. Amen. O le kau o le tau tatalanga o le mealenga whai e talila ia Samasoni. I le ke le o le influence o le whaamakalanga lenga whai a Samasoni. O le upule o toi tau ki mai ua whaavai I alonga loko. Whai upunga fulu male Fitu. Fitu male ono. Me wo o ina whati ngā ia te ie lona whai mai ia so uma. O so uma. Wana whaatau ana wina o ia. Ona whaavai e leo lona loto. A oti. Ia se ai ngei kala. Ai mga tua foi. O le picture leo le ki apolo. O le actor leo o le li langi. O lea lava I try po le ale le lei o kako o langa, le masau I whea o lau vivi ai singa ka mai e mo mai ale kau whaase e ti apolo I anga ai wala, maanga ai kia, maanga ngā luenga I a tātou tana noa, le masenga ko kalangoai I isi tātou por kalame, o anga ngā luenga, the works of the flesh, le whai mai ele tusia, l'apostolo Paulo, ngā luenga le tino, whai mai, ku ese ia ngā luenga le tino, wha lave ngō fie, a o ngā luenga ngā e lei loa kako tiro I le vai kaimile nei. The most fastest way ale ki apolo I kaiminge ia ngā luenga, social media. Ua le ai ma se vai pangoa. E le o ia. E le o I ai, ua o I mea o ata e le kakaunga whaasau I lunga e le makamaka whakase mātua, whanau whapea o e la kilikilo wakali'i o le akaka mai ki ai esel mela o ia, you know? That's how influence o ngā luenga ngi. Pe whanau le tala le nei, o lea lawa whamakala. Le makua, vai le makau kia o le atua, ma le mana o le atua, ma le malosi sa I ka malo o Samasoni. Ngā whangau mai ma le malosi la. Ngā whangau mai ma Samasoni. He was appointed o ia o le nāseria le tua e whangau mai malonga malosi anga lea o ngā e iai le calling ma le wala awina le tua ia ke ia ai a tātou whaalongo lai whamakalanga le tusini a Faamasino le ngau wa I o le loko le ka māloa wai wa ia kakala le whaitutu o longa loko he say yes to kalila whamakala lolo na malosi anga. Amen. Yo vere koe whai kaule me sulima, foi pesuma leo. O le whaanganga se o le alofa, o le mere le tūlai fo I teimi nei. O le lesi le mea sili atu o na tātou tutoe tilo le nei tala. E whaamanatu ia aua ia le tau tala. O le te leia se toe whaafangu, se whaamanatu, ma se whaalau I loa le nganga le li tilo tutoa iai. E se selo tātou whiwhiringa, se selo me tau te tūai, selo me kau ke whaia. O le mana onga le whiri le whai le keimi lei I le keimi nge. E tākeanga I au aunga ma le au whainga luenga. E mo ia tō uru tangata, a orona wha mo ia telengi tangata o le au whainga luenga o le focus ngā. Pe ana whai atu se taimi wānu pokalame, o le pokalame ki apolo lei e mana o ia tō le awhi o tangata e oti laso e tasi. Ai te tono o le tamusanga lea, I le aso e tasi, I le māsinga la, e lima, e take ngai whai au, le au whai inga vangelia, o langa foi o e lai loa ki apolo, o le mamalu ma le whaunga, ma le mana o le atua le tangata nei, la tu te whaalau teleina, e la tu te whaalau teleina le au lea le tala le lei. E take langa inga, o le tamu whai le whiri, inga ia tāpunia le alu le tala le lei lea, lea awaina I loa e tangata pong sapea pe ana ta ua tina lunga so mira o la le kele lea wa alu lunga ile de tau sango ka kikilo le sau lungo me umo faseale si me o lo tupu mai a le tala le leia ke riso o le fa manatu le e mesela fainga venga
O le tāua fole o le nei fe au winga ia Samasoni wa mai se fautuanga o se toi tilo. Le ngai winga e se le whaangaina le atua o le nei tangata. O lona mana na matua whapena na tuua le atua e sasa e Samasoni ia Filistia. Makua ai lauru ai ia Filistia ia Samasoni. E toa tasi. Ona o lewa na polonga e sa ra eru whainga Filistia. Fa atupu mai lo le atua tangata o la fa iloa o tangata to tasi a kua i longa nga sasa Samasoni ia Filistia a o lona fa lavilave se langu wa to signa tu ina naua mata o le fa alia vale ma le ai o se fa utauta i o le a mai i se fa utauti fa tau le fa posuma lima so lima le fa nganga le lofa se sele mantua la ele I agree ma tuo ele mana o I ma ko Samasoni no fo Samasoni makalila ele fai po fo ele fai po yeah fai taula fai posulen Samson was deceived because he wanted to believe Delilah's lies. Yeah. Although he could strange a lion, he could not smother his burning lust and see Delilah for who she really was. How can you keep your desire for love and sexual pleasure from deceiving you? If I fair, ya ose fa manatu foi. If I fair nga e ka ofi. Number one, you must decide what kind of a person you will love before passion takes over. Determine whether a person's character and faith in God are as desirable as his or her physical appearance. Number two, because most of the time you spend with your spouse will not involve your companion's personality, temperament, and commitment to solve problems. Amen. Must be as gratifying of her. Number three, be patient. Time and observation often reveal what is beneath the pleasant appearance and attentive touch. Amen. O se mangi o. Mangkuala. Au fail tala le akalila ya Samson. Ya Samsoni. E kako kele lopo anga kanga lai fai. Ia tātou te tala noa mama o le upo le atua. E le ufi foti whamu talanga. O le kala le fai. O lai fai e maanga action. You know? A mana tua I le vā o le teine mani tama. Leo wā lainga ngau le loto. Ngā wha vai le tu vai le o le kamaloa. Bola oso I le langona, le mana o le last. Le mana onga le anga le. Ua peo se mea ua puna. Oso ai lo langona. Fa mai ua vai e yalongo loko. Le a o le oti. Ua ngau ai le loko le kamaloa. Langa ele ngata o langa fai le kala al fingo ti laila. Ai ele lopo anga ko ai ngā actions. Le fai e kaimina kas. Imagine le vai kaimenge it's happened. Happened. Masau whakangakar ki a Apollo. Ki kilo aku I le winga ma le kā ngā kengi le fai mai e savani mai a ngā I le tau le lea. Amene. E ke kilo I le ofu and you pick it from there. E ke piki ngā I ngā o le ofu lai e wea mai ngā ia. Exactly the same. Amen. Because it's ole nges tala. It's the picture of what happening nowadays. Ole aka ole mene e tupu le vai taimi nei, but o se toi fafamu, o se toi faamanatu. Because we have to be aware in every single thing. Amen. Mea lai kiki mea tele, we have to be aware. Te vai es ka mai kalanga fai. Alongo winga le fai le tam, le tala a le kanga le fai. Ele ngā kai whai le kala. O kanga I e whai. Le ua pai le tino. Ua wha vai ai le tino wa mai. Ua wha vai le uloto a o le oki. O le ngā ia ka lila ala wha vai e. O le situ. O ma kore ki whinga tatane. O ngā winga la ia le tala noai. E le koe ka whia ki Apollo ni mea uma wa tatala. O te mana tua le taime lua fitua. Nen kau Amerika. Ma oi man mato ai Amerika. Avela ma uma no foleo tau. Ai ke ua tu ia tu le potu o le tu ia tu feme o le room service e vaku. Ia, e fale te tala
fonga fale sufitu ai ka kala kunga fe toa fe mai o le room service ma kula le ke ma fo ke ma sangi o te ma fa nga egis a fale room service o le me ai e ta pena every pot ala kula ka ma no le tangata le nga ko fa tasi ma le titi le tulo sa mo la ku e markin ki a fo ko ta changa ki le pe se fulima por fulu ono le matua e la vai fa melo tala ale tangata le fa mo le sangi le pepa o le room service e manga room service o le titi le e fa o fa ko le matua ai o fe le me le fangi o fa ya ku lo le isi to ina le ngala ko le ai o fa lo to ro mali e fa ke ia lo ko ma fa ai ke wa mai le pepa ma fai ka o le pepa le kongo le poku o la e ko kongo nga le fa matalanga o le mafaina a mai e tonu i le pe o le tau fa matala le winga o le o samo ele ulaisis ele ula vale foi se si tanga tel o fa atu le ngai fa fa una mato mo morima wai o le mele so le pe ke ringi se o ko mo fo fa mai kala si fa ngai ke ngai fa fa so o room service ku ya ko ko le kingi fe lo mo ngai matanga talo ngai ko ke ringi se o ko fa pe o le talia ina le mele i ko kongo le America fa taipe fa le tupune a fa pe le tupune o le o tatu ye lunga langa le foto ta fiela mi langa la to YouTube tele wa hali ali lunga a o le fe a o le afia fele ne mata tio le atua lunga langa tangata fa atua ma le fa ngai na le atua a le o ma ye le fe a fa manatu o le fa ta mala la tangata i ke le yo le vango sufier ke apolo tangata matala lo mo faito e makala lo fe ko e le sa un tasi pe ana uta ua i le taime pokalame le si vai tau a mai ngalanga ya te oenga e ke le mawhainga e wheka uria le whainga e le mawhainga e loa ko i o maka le angoango le i e le mawhaina e whai tau ria i o mata whare tino lo ki loku e ova ma le lima a whenga ngalanga i kukulu mai ai tasi lo mafofole lo manatu le whapea oenga ngarikasi e tau mai i ngoa lea taimi i le menga o iai o i le nai taimi whameo kere sa o sang mai afis o singa le avele e ka mai ko kasi ai lima afe mei ko kuru mai ele tasi se nga sau le taimi tasi e pain fa tasi le mea tau le nga faita anga le nga pepelo le nga so tangata le nga mativa le nga le mai mai va kasi makamanga i le kai me kasi o so fa ye pe a mo fa to ai ava no e faia o se ye oti a le mo o uma mai le tala le samasoni o le mo o uma mai ai na le vaenga le nga lu me ki apolo ma le me wa como fai la nga lai lo o le tangata le atua tangata le o le tangata fa wina o le tangata o le nasa o le sime pito sili na fa pena na ma na yo tala fa manatu o le tangata ua vavai mo le atua o e ma o le tangata ua fa ilonga ina i le toto ta mai mamo e anga ta le toto le tau tala ma tau lo suma leona e anga ta e le tau ngofi wa fa mau fa ilonga ina wa tongi ola wa fa pena na abesem a o le tau ma fainga le tau ma fa e le ola lang le tau tala no e fa longa nga ngau le loto ia wa pena fa matala le winga le tangata tulo le winga le tangata o le ola ina le o langa le anga ma le langa le manuia e le koe kau fa makala le tulanga sfo e tula i me tangata pe al langa o le kamo fa ki apolo fa tau wa itino o ma fa pena na to singa ala ku ia Samsung ya wa sa fa Samsung e sele la ngona le fe mai e wa vai so le wa vai fo wa vai e ka o mai ai wa te le fa le tonu mumu le fa longo lua le usta i matua tolu o le tangata na te le ona ina le la mafutanga le leile e le fa alo wa pena fa tua no fo Samasoni le tala le wa no fo ma fa to lalo lo tato wa tua ma tau tia ia te ia langa o ia ngal ele i saul fa fine o ia ngali o wa mana o ai ali o vai le mena fainga la kwa se fai ko arpa si avere mo kia ye Makaukia mena fai o fofo nge mena fai le toilette a le fa matala a lona fa fita le vai le fainga ki apor mo fai le fa pena ona fa matala fa se vai ka mala fai punga su valu ka su fitu ma su valu
fikum su. Le o kau fa sa mo kwa. Sa we ngare fe mai suva. E posu mo valu. Ona fai mai le te yo tanga tole no ila so fit. Au le ya lui fole la se me sili ona so mali le meli. Se a foi se me sili ona malo sili le ona. Ona ia fai atu le ia ila to. Ana le se anola po vina auto suetia ele. Mauto le matea. E posu valu. Oi loa ta lila. Wana ta watu ya te yero no to uma. Ona ye fe a watu lea. Ma a ami ali o Filistia. O lo whapea. Ina mali umaya. O le toi silinga le lei. A wā wana ta umaya te auro no to umalama. Una waile ia ya te yeo ali o Filistia. O la te wawa e fo i tupe o la te lima. Wana wha moe ya te yeo na vai. Ona mala aule tangata e tafi. Ia fuati e fitu o lona lau. Na fuele e iona whati ngā ia te ia. Ma vailo na malosia ia te ia. O whai mai o ia, Samasoni e. O mai Filistia ia te oi. Wala ia na moe, na whai ane lea o te alu atu e pe ia na moa e whai. Ma o lulu ia te au ia na te leiloa. Wa fio ese i ova ia te ia. Ia. Lucas. Ona poele e Filistia ia te ia o sasari o na mata. Oka. Ma ave ifo ia te ia i kasa. Manonoa ia te ia i kusi apa me mea e lua. Ma ia olo saito i fo i le whale pui. Le winga lea o le nei fe au o le nei aso. O le toi wha manatu ese ese ia mai ale rufu tasinga, le wha le terenga. O le wha pe o le wha mawhau wha noa ai le loto pe a wawa ai. A pena whai ato le mauaro ki a polo sewa noi a tātou. O le whainga me whaia tātou le menga tai. Whaia le ia matua o tātou se to i lalo sini. A o le whaanon, a o le mea pito silinga ngā tete ma popole ma a whaina tele ai. O le a whaina o le whina ngalo le ali. I o tātou taimi. Ina ua tātou whatamala, ina ua tātou le whatala le, ina ua tātou le tausi tusa ma le whinangalo, la tātou le sawa wale tusa ma le whinangalo le atu, ma le whaia le mea le whinangalo e, ma se le tātou whaiunga, ua tātou whaia le mea o tātou lava, ma losi, le lawa whai talo tuspai, e leo le fita leo le ma losi, au le ngango le atua tauona, tātou whaatanga na upu ma le nganga, e tala noa i o tātou tangata, a o pea tātou i aso uma. O le lei o le tātou mawhitanga lea, o le mānei o le tātou sootanga lea, o le lei o le kongeki o tātou i le atua, e whiwa ki apolo so emas. E kau ke sawa wali leo ki apolo, a se ka ko kilo o tangata o sa wali, keleme o sa wali o ki apolo, koe sali e se mamaka. Samson, the mighty warrior, became a slave rather than kill him. The Philistines preferred to humiliate him by googling out his eyes and making him green-gray. Samson now had plenty of time to wonder if Delilah's charms were worth spending the rest of his life in humiliation. Although God did not completely abandon Samson, he allowed Samson's decision to stand, and the consequences of his decision followed naturally. We may choose to be close to God or to go our own way, but there are consequences resulting from our choice. Samson didn't choose to be captured, but he chose to be with Delilah, and he could not escape the consequences of his decision. Oh God, let's leo le whainga. Langa whiwhilinga. Langa whiwhilinga. Wa ele mena whai, ele ngata ua whata oto telo e au nei whatanga ina le whiri ke ka oko e lunga. Awale tu uolo tino e whapena ta oto e lunga le mele aise pa ia. Ele aise mamalu. Awate tu uolo tangata pa ia e whapena o na whai mai aise se whainga a leo le aile mamalu le atu. O leo lo iai le ita ma le leo o ma leo lo whapena na whai mo tātou whiri. Awa o le mea wa tiringa leanga. Whai mai le whamatalanga ua ta oto i o na vai. Ma whapea o lo ulu lea. Wa ka wa ko iai le siku o le tangata. E whanonga i le mea ua whai i. Le whamatalanga i o le se o lana whai unga. Ua whai.
O le wha te tenga tele lea. E se lo lau wha unga e whai. Wha le tonu lo inga. Ia loa e le nganga o le atua i me uma e te sosoani mai. Ai aua fo ina ingalu ia te oe. O lo ta milo le ta milusanga le fili ia so uma. E sau e wha penana wha longo ma titilo o le ase tala mai. Le ase winga, le ase ata o au mai. Le ase vainga ia te oe. A o le mea na tupu i, langa uhalu iai. O le wha te tenga tele o le tātou soifua wha le nganga ma le tātou wola wha atua tua ma le ola tātou te maintaininga le mamalu o le atua. Aua e se selo le mea koke kuai, e se selo le mea tuku ai o tātou tangata. Whai ko koa makala ni mena. E le iai se malosi a te oe maa una te mwhain te ena. Ai le tāua o le iai o tātou whaatasi mai a, e ngā lue mai o ia so swani taimi whapena o na tātou whina wina ai. Lona mana ma lona mamalu ma lona tau tia i o tātou o langa. Ai se sele mea tu e tātou pe o le mea wa tupu ia samson. Se o le whiwhiringa, se o le mea wanga i e. O le se o le leanga la le mea wa whai. Ai tau mai, leanga. Mea ngā mai tala le e whesom tau pe wharusu ma whitu a. Aua ne i ai se mea e wha mautu wati apu. O loku ungo se me mauku wai. E mautu wai lali o lalangi. O le awanoa le nga ke sali ai tau. E unga wakunga sa wat. A wakua sa puno asa. Waka wasu. Wale ilo se mea. Whaia a kama e whewhea wai wale lopo whea le lalangi. Wale lopo whea pēr wawai wale skapa sa wa ese. Sa e alu whaasanga wapea. Wai ngai a kulang. Ai wakunga wa ese le me warunga e wale skapa sa. Wale lea wapea muka. Ma fu ngai se wa sale ki Apollo vai. O le atang wa tupu. A fea le ti o le atua le sai. Amen. Ma le tua la o le wa o le whamitalanga le whiunga le tupu o le meleng whaikau ngi whapala. Whamai ele ke e ngai le tua ia sama Soni le meleng. He was still there. But nga whakali ilanga decision e whai. Exactly the same makako. E pawa leo le mea lea iaina e le tua o lau whiwhilinga. So o la vitala. O le si le mea se le manga ia. Le mea le tau. O le si tanga te se lufa pe o le alofa mai le tua. Wa e solo fea lua e solo langa laua maa losi sa o le whiwhi mai ia. E hoki nge afungi oe whainga. O le nga se seo sa masongi. Nga iai ale atua. E mo i nga fio ese. Ai sa iai ale atua whaatalitari pe e se kai me whaamaulano. O le maa ngai ale ngā, o le makau ki ale ngā o le alofa o le atua. Po le ale se o le kako whiwhilinga, but he was still following you. E muli pea pe o le ka le whiunga le atua. E muli pea i aso o le kako wola. E ui lama ngā ui le vanu o le atua le oti. O ke le whewhea i se mea le anga. Awa o oe ka ki whaatasi maa. Longa we have to proclaim those words. Pamaile, pamaintai yai ale atua masamasoni. He wasn't abandoning him. Inga kele ke inga samasoni. He was always there looking and following Samson. Pole ale sianga move. Ai onga ole filifilinga. Paule ole mele o iai le atua o lau filifilinga. It's your decision making. E kakalai lo loto. Le moni ele fionga le atua mai. O lo kua ia le whaitutoa matutui. Ai se te tala ina mai e uru whale o ia. E kau kala i o kako loto. Mai sa iai ale atua, iai e whaakali a, aina he will never leave nor forsake us. O a mea se, o a mea whale tonu, because we're in the life, we're in the word. O le kako ke lalo langi, e le kako ke le ioi le langi. But e vai e se kako, mai le life, le ola i le lalolangi. Langa i loa i le tuala na whanau. Ai sea, onga o le toto o longa alo. Le whaata e le ingai oi. Ola no inga o mea o makau ke whaia. O a, e iai a sasi o le kamoenga. E iai kei mi e whale tonu a. But stand up and go. Keep going. Alu pea. Whamawalalo i le tua. Ma koe open up le loko i le ali. E koe a fio mai o ia. E whale leile. Le awala lea, malua koe wha awau le lua savalinga. Ko so le kako ke e le olanga. A ta ko ke ulima pea ma le atua. Ko alu ese a le atua inga wakako filifili. Kako ke le ko iai. Amene. Ai o se tala wha manatu, ma se koe whafangu,
ma se awa o ngā kele mō tātou i ngā ia kākou i loa matuli matai ne makau ki o le atua ia Samisoni ma le mea na whai e le whine o tālila. Ia, ono leo tātou wōmasi ua tātou pōkalame. I le nea fiafi, le ngata i lea, e whai tamai whai patosu matautasi. E le ngata i lea, o le apiu singa o Samisoni o le alofo le atua malona whaongaina. E piusa e fwoi e le atua, le Samisoni le whaongaina. Pe o le ufai pula le tosfulu, o langa ungani le atua, na whafonga le atua tosfulu, me ufai atu Samisoni. Ia oti whaatasi ma Filistia, ona punoa whaatasi, whamalosi lea, ua pa le fale i lunga o li, ma lunga o le luuma 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚢. Sa to tele na feoti i lona oti i le na fasiotia a ola ia, ona o ifuai lea o na uso ma le ainga uma o lona tama o la tausuitia o ia suatia ma ave ua tanu ia te ia i le vao se mama se taola le tunga mau mona lona tama ua ia faa masino ia i sawa elu tausanga e luasfumu. Ole whaamatalanga whamarita la tuspa ia. I le te loenga i le atua, sa au ngani le atua, sa au ngani Samisoni i le atua, e toi a maise maa losi, e whaamati. A wale makau kia le mea na whai i na tupu, whaamatalanga tuspa ia. E toa tele atu tangata na whioti leoti Samisoni na le asu, au, na i o tangata na whasioti a ola. E se fwoi le ngai o inga mana le atua lo na alofa, na mana o le atua na whaafonga le atua le tatalo le tangata tu ue whai le melo iai. Ma toi fo wa iai le malo, si tau whale whai tau le whai punga. In spite of Samson's past, God still answered his prayer and destroyed the pagan temple and worshippers. God still loved him. He was willing to hear Samson's prayer of confession and repentance and use him this final time. One of the effects of sin in our lives is to keep us from feeling like praying, but perfect moral behavior is not a condition for prayer. Don't let guilty feelings over sin keep you from only means of restoration. No matter how long you have been away from God, He is ready to hear from you and restore you to a right relationship. Amen. Every situation can be salvaged if you are willing to turn again to Him. If God could still work in Samson's situation, He can certainly make something worthwhile out of yours. Ole taua ua Samoa me se o ngole lei. E ua te sola ese taimi fa fitau. E lo ia le atua I taimi fangtau tangata. E fa tali fo ia le taimi fa penana. Fa me fa maulalo no tau lo ngoma sa ili mai atia. E lo na toi fa fofonga le atua le lo tola na lo na tali. Na toi au maia na ona inga le atua na fa maulolonga. Me nga ia. Ai na whaatanga le atua le mea ua ia whiri ai. E a na te whaia. A warele mai whamai na toa tele ai tangata na maririwa ki me. Asia, na vele atal ile nei tala e whamanatu o se mauta utia o le mana o le atua. Ai whamanatu sa wa onga. Whai loa te tātou. Lalanga e tau tala e la postolo polo ia o tau. Whasi o tio tātou tu tino i laulangi. Awane I o tātou wha mai Yesu aise fia mulmul mai ia matua whaafiti o ia te ia. Amolon sa tau Yesu waiso. O le wala aunga tātou le au whainga alwenga. Ai mai se tātou le whaatua tua. Whapenans tupu whawhitau. Ro iske me tupu whawhitau. E sola aua ke sola. E iai le avanoa te whaamaulalo mau whaamaulalo e mole atua. Ia ngale lei mai. E whamanu le li tātou whaamalosi le po le tātou pōkalame. I le nei aso ia. Whapenana whaalau telea e le ngango le atua. Se upo se ngana fo I wale tautamari fa fonga ia fa penana malu ave fale la fo no le ainga fa penana fa manuia lo loto se upo le nei aso mai lo nanga ia tu maule ina lo tatou atua nei aso ia vi ia le tua o tatou o mai le si o tatou pōkalame o le mana o le tua moli le nganga whaftai ia te o tau uma o lo Mau mai le tātou pōkalame le nei vaenga o le aholi I lunga o le Facebook channel. Ia ai mai se polkako YouTube channel.
o le foi le nganga whaafitai o le sunga le whaiwhiau whaatonu ia Brita ma le lato ofisa ia ono le nei lava manoa tāua e whaasoa ai le upo le tua pa manuia tele le tua i whiau mga ruenga o toi nei vaenga o le aso. Tātou whai le tālolo mātou tamai fo i le viinga, whamanuia le whalongolongo o lau nuu ma utangata, whamanuia le au nanga le TV le nei aso masero o na whaatonu, nuia tuta ma whai vauta toe, fo i ale viinga matu mau lau fio, whaafitai tele lo mātou atua i le nei aso, awana ia te ma ua le ali e a vi ia lo sua whai me umaono Yesu, amene ma amene.